Border Collie Einstein među psima. Oni su najpametniji među psima. Novinarka Gardiola David McKins provela je istraživanje koje je potvrdilo da je ova rasa zapravo najbolja za čoveka. Odan Mio neustrašiv, prijatan i veoma prilagodljiv Border Collie je među rasama koje se najbolje slažu s ljudima. Pametni psi. Border Collie postoji kod rasa 100 godina, a isto toliko čovjek radi na jednom cilju, da ova rasa bude savršen čuvar stada. Zbog toga, Border Collie je danas visoko energičan pas, koji se kreće brže nego što se trag širi. Inteligentan i instinktivno je nenadmašiv. Ovi psi mogu raditi sve što pažite i uvijek će to učiniti. Neko je već jednom rekao da je ova rasa toliko pametna da vam može uzeti novčanik iz džepa da to ne primetite. Toliko su neodoljivi da saznate šta su radili, ne preostaje vam ništa drugo da se samo nasmiješite. Naravno, džeparenje može biti dobar štos, ali Border Collie je preostao ovčar koji je zadužen za čopor, a ovi psi su u stanju da svoj posao obavljaju besprekorno, od trenutka kad sunce izađe pa sve do sumraka. Border Collie je najbolji čovjekov prijatelj. Nedavno je Border Collie podneo titulu najboljeg čovjekovog prijatelja. Dobio je najviše ocene zbog inteligencije, poslušnosti, prosječnog očekivanog života od oko 12 godina. Kako je Border Collie dobio ime? Ovaj pas je dobio ime po oblasti Borders, na granici između Škotske i Engleske, gdje se rasa razvila. Posljednjih godina on služi kao pas za otkrivanje narkotika i eksplozivnih naprava. Osim za pastirski posao i sportsko takmičenje, sve češće koristi za pratnju starijim osobama u zdravstvenim ustanovama. Stiče se utisak da ovaj crno-bijeli pas koristi snagu svog pogleda kako bi hipnotisao grla stoke kojima se približava pužeći kao lovački pas. On se drži po strani i predviđa reakcije stada u svim mogućim situacijama. Border Collie je radni pas. Njegov izuzetni njuh omogućava mu da čuva stado bez problema i po najvećoj magli. U Francuskoj, gdje se stada zatvaraju u toru, njegova uloga se sastoji u odvajanju ovaca od ovna ili navođenja stada promjeni pašak. Sa zanosom učestvuje na takmičenja za radne pse. S obzirom na to da je ovo inteligentan i veoma pažljiv, Border Collie je posebno prilagodljiv obuci. Treba ipak nežnije pristupiti s njim jer inače može da postane nervozan i uplašen, s obzirom na veoma izražen nagon za plenom, što je karakteristika svih pastirskih pasa. Ovaj pas bez adekvatnog treninga može usvojiti neželjeno ponašanje prema malim životinjama. Druželjubiv pas. U suštini on je uravnotežen i Mio, otporan, pokretan, neumoran, pas sa visokom inteligencijom. Dobro se osjeća u porodičnom krugu, a posebno na selu. Druželjubiv je i odan pas koji se vrlo rijetko prepušta maženju. Veoma je odan svom gazdi, ali nepredvidljiv prema strancima. Međutim, nije agresivan. Vežba je za njega od životnog značaja. Izgled Border Collie. Border Collie ima dosta dugačku i jaku njušku. Uši prave ili polupodignute, oči su mu smeđi i to posebnog životnog pogleda. Vilica mu je snažna, a zubi čvrsti, makazasti, mišićev i elegantan. Ovaj pas ima proporcionalno tijelo i stiče se utisak da može brzo da se kreće, ali ne treba da ima nervozno držanje. Dlaka je srednje duga, gusta, podlaka blago izgusnuta, a stvara inače bujnu grivu i pantalone. Nadam se da vam se video svidao. Zapratite našu Facebook stranicu Border Collie Einstein među psima i tu saznajte puno lepih i zanimljivih činjenica o Border Collie.